Kua whakatakoto tono te uepu o roto mā namatahi kia tai ao Waiariki, kia whakatū rātou i tētahi whare pūngā o ngāwha ki Wainganui i ngā roto o roto mā me roto iti. I kōrero a Hinerangi Goodman kia Robbie Gardner, toi hau o taua uepu i te rānei. I te tutuki a ngā wawata a te kaporeihana o roto mā namatahi, rā ka tū he whare pūngā o nāwha me tōna pākaha he 35 megawatts. Rā ki runga i ona whenua whaipānga kei wainga i ngā roto o te roto iti me roto mā. We've had some excellent reports from our experts. The majority of them are saying, they don't see any reason why we can't. We fulfill the obligations that are needed by Environment Bay of Plenty and Rotorua District Council. Ko tahi mano whiturau ngā kaipupuri hea mo nei whenua tūpuna. I te tau 95 i tonoa te kamupene Kiwi Petroleum, hei tehi i ngā punga nāwha kei raro i aua whenua. We don't want to offend anyone because they're our own. And we don't want to hurt anyone by doing something silly that'll disadvantage anybody else in the future. E ai ki ngā wāriu he kotahi rau miliona tāra te rahi o te moni, ka whakapauhia hei whakatū i taua whare pūngā o ngāwha ki konei. Mai hoki i konei ka taia te whāngai atu i ngā hiko, arā ki te katoa atu o Rotorua. Mēnā ka whakahehia mai i ngā manatai au e wai rānei, arā kei rei rāno o na rongoa. Rotorua District Council and Environment Bay of Plenty will have those inside their tikanga, they say, no, you've got to have so much noise and so on and so on. Well, we're quite willing to follow what they want. He oi e whai hua noa i te kaupapa nei, me hi koe hia i roto o te kotahitanga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.